kaya taminat ntsena kubilawra ya kumemberi nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mixero mnganalo na FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stitch turko namutla erabo mberi siko ero etsela rangwetile anzati le mrama gitimbiri makumemberi ntano mina nikhalanga pet mathebola ngwana rsimato wa jemo xitango mashingirtano wa xicacara makona lo wandandatsi ekutisala ngona ko Africa wa vulavula etwik suka studio 2A hile polukwana xivutso xi lava ku kusa xona ni lava ku hi byeka hi xona hafu kubilawra ya kumemberi ku loko woze i xava Lamborghini yin'we timbirhi tinharhu mune I va khila ku ndlela ni tona tiri mune okay a hi swi tshikeni sweswo eka madonsi a xitasini I fika kuma xitandi xin'we I aka diyindlu I tlhela ka xin'wana xitandi I aka din'wana diyindlu I vi khila ku ndlela a tshikani makwanga man tshikani makwanga hikokwalaho ka yini vulavula hi makwanga andzhaka leswi Africa wa vulavula hi sweswo mingisero mnganalo na FM ani vulavula hi timhaka ta makwanga ni ku tshikani makwanga okay andzhaka loko humesiwe xiviko xa nkarhinyana xa vulavisisi lebyi nge le ku endlekeni ka manyala vukungundzwana lebyi nge le ku endlekeni a xibedhlele xa Thembisa ku hetele ku ya kumeka ku ku na kolomo ka ku tlula mabiliyoni 2 ya tirhandi leswo mabiliyoni 2 ya tirhandi leti phasa ku vanhu un'wana a xava sweswi na ku vula ku swa ti Lamborghini kumbe tingani mani vona ku tingani ni vula I vikhila ku ndla yini hi yona vanhu va kha va xota veri tinhonga letiya ti tirhisiwaka loko munhu a tshoveke nenge a ka xota tinhonga letiya khaya xibedhlele va ka tisevuya ku ri ha mali van'wana va ha voni va xota ma 4 eyes a ya xibedhlele va ku ha tiphilisi a ya xibedhlele va ku ha bandichi ku ha mbhedo munhu a pakela ti Lamborghini tinharhu mune a la ku ndleni hi tona ti famba kwihi tshikani makwanga va ka yini lava wena vo fanele tekani sweswo swi tlhela swi ya xavisiwa ku hetelela ku vuya ka timhaka ta mali yi vuyela ka vaaki se hi yo mhaka hi vulavulaka yona nhlekani lowu la ta kamba na le ka n'we tanihi rixaka ku ngopfungopfu n'we mi tirhaka hi swona ku nga n'we mi tirhaka swibedhlele ku nga n'we mi hlanganaka na swiyimo leswi hi ku a ni tshembi mina n'wino tho hi laha a ni tshembi mina ku swo va Thembisa ntsena eka ngani mi kha mi rila hi swilo kolomo swibedhlele rivanti ri tshoveka ri nga ha ri lunghisiwi ku ha mali vanhu lava va tirhanaka na timhaka leti ta mi swi vitana yini I procurement supply chain yini lavisisani vanhu lavo vo tala va vona voka a ni va jelezela kambe I kuma ka famba hi xibazana mavengona xibazana xin'wana xo loko mi tshamele ndzeni mi langutana ma xi vona a ri yexe a nga vileli na hi mafurha malama hina hi vulavula ku wo hi ri lako hi wo hi swimovhana swa 1.0 engine capacity ya kona 1.0 a nga vileli yi ri 3 liter ku ri xibazani vo hola malumu a ri yexe a hi vulavuleni yona mhaka leyi hi ku vanhu va lava hi vo va nga le ku hi onheleni tiko leri vanhu va lava n'we mi ta mi ya ku kahle president kahle na vo va lava nga tipolitiki va fika va yima hi le tlhelo va ku phela hi me murhangeri a hi mtweneni va ka yini a hi mtweneni le ka 0860002543 hi hafu ku bila awara ya 12 nhlekani lowu ani ya swi tshamisekile mi ni twe kahle musi ya se sweswiwani ku fika hi hafu ku bila awara ya 12 ha tana na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona ivi hi kota ku bula hi teto ivi ke hi ta bula na vavembe mhaka leya ka makhasa na le ka maxobye yi nge heli hi nga se twa tinhlamulo ta ku hikokwalaho ka yini vanhu va lava va ri hamati swi nge heli hi ku mila Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula sweswo mingisero mnganalo na FM kasi yin'wana mhaka yaleya ku n'wina mi nga ni rhuma n'wina va ma-security ne lama mi tirhaka ka ndhawu liya hayi veri loko ro hela vhiki leri ta ku ri nge heli yi ta va yi tshamisekile mhaka ya n'we mi ta tsundzuka ni mi hlayele hungu la siku rin'wana ni ku na van'wana veri va se hola va na tin'hweti ya mune leyi
se va le Middelthaba, Tzaneen, Nandoni, Nsami, Mapube. Se hayi veri loko ko hela leri vhiki leri ta ku ri nge heli mi nga tshamisekangi va ka hina swi ta hi le ku tirhaneni na swona swi ta hetelela swi tshamiseka nomboro ka Afrika wa vulavula 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 a hi mi tweneni va ka hina kumbe khomete timhaka leti mi lavaka ku hi vulavula hi tona eka nhlekani lowu na ri teka riqingho rero ndzhaka leswi u kayele leswi eka Afrika wa vulavula. ni mi vutise xivutiso xa ku mi ya loko hi kha hi hetisela sweswi ku xana mi ya endla yini ku ya mahlweni kuza ni vula leswi i mhaka ya ku mina loko ni tshame laha ni tiva ku vinyi va timhaka ta ndhavuko vuhina tanihi maAfrika hi n'wina tihosi se leswi ku nga n'we ti-custodian ta hinkwaswo leswi hi pfuneni mi ya hi pfuna njhani kokwana leswi endlaka ndi ku rhandza hi swo leswi because kahle munghana lowunene u ni nhlahla ngopfu ku va ni muhaxi wa ku fana na wena xivutiso lexi xi nge vutisi hi mani na mani ni khensa ngopfu kokwana ndi ri ntukulu wa wena ndi ri mehe hi ri vandhavezita hi teke xiboho leswaku because i tata leswi va ngo i public hearing ku twa swa ku vanhu va ri yini hi ta byela vanhu hi va mobilize swa ku leswi hi nga swi pfumeli hi leswi nga ta swi endla swin'wana hi ta teka mhaka leyi hi ya hi lava review kokwana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM aya ku twi mingisero ro sungula hi loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga njani hi valava mi kwihi papa pfukini swinene khalanga no a khensa swinene man no khalanga a ni lava ku vulavulanyana hi the historical significance ya kereke ya Evangelical Presbyterian Church leyi a yi ri na nkhuvo wukulu wo tlangela 150 wa malembe yi simekiwile mahelo ya vhiki lawa hi humaka wona mara mo ni sungula hi ku kombisa khalanga ku ni ve phati ya kereke leyi by default hi ku kokwani wa mina the late Reverend J.H. Matsambu a va ri mfundhisi kerekeni liya so ni ve na nkateko walowo wa ku tshamanyana ka missionary house se lexi ni lava ku ta kombisa xona khalanga i ku kereke leyiwani i phati yikulukumba eka heritage ya hina hi ri Vatsonga hi ku hi yona yo sungula etindhawini ta hina Vatsonga khale ka swona a yi vitaniwa ku i Tsonga Presbyterian Church yi lo fika yi cinca vito hi 1982 loko se yi ta vitaniwa ku i Evangelical Presbyterian Church so kambe tanihi la ni nga twa Right Reverend G.S. Moyane va karhi va kombisa hi Friday ku kereke leyi loko yi sungula it was founded on 4 pillars ku nga dyondzo swa vukhongeri swa rihanyo na agriculture loko mo langutisa swibedhlele swo sungula etindhawini ta hina Vatsonga khalanga swo fana na vo Ilini Masana Xiluvana swi akiwe hi kereke ya ka Sis Mission ku va ririmi ra hina ra Xitsonga ri tsariwa hansi ro sungula kumbe the invention of Tsonga literacy i project leyi nga kumeka yi va yi kha yi endliwa hi kereke ya ka Sis Mission loko mo langutisa swikolo swo sungula etindhawini ta Vatsonga swo fana na Valemana swi akiwe hi kereke ka Sis Mission I mean lexi i xikolo lexi nga na matimu swinene khalanga eka ku producer ti-luminaries to fana na vo Professor A.W. Intangwitsi lava na vona a va ri mfundhisi kerekeni ya ka Sis Mission loko se ni hlaya matimu ya kona he was the first black moderator ya kereke ka Sis Mission hi vo late 60s loko mo langutisa vanhu vo fana na vo the late E.P.P. Mhinga va the late A.W. Mangolele lava a va ri vaholobye eka mfumo wa Gazankulu na van'wani vo tala a va ri swirho swa kereke ya ka Sis Mission khalanga so na ku ringeta ku kombisa ku i part ya heritage ya hina Vatsonga loko mo langutisa ngopfu hi history laha hi ta ku hi karhi hi huma kona tanihi rixaka ra Vatsonga laha Afrika-Dzonga khalanga leswi swi vulaka ku a swi ta va swi ri kahle ku tanihi rixaka hi angarhela ku fana na tikereke letin'wana tekiwaku va hetelela va ti seketela na hambi hi nga ngheni kereke hi siku rero va va kha va tlangela sweswo swa ku taniya ku fana na tikereke tin'wana hi endla hi ya vona
I ntiyiso ngopfu kwalomu u vulaka khalanga ni tsakisiwe ngopfu loko ni karhi ni yingisela premier wa hina hikuva a va ri kona leni hi Sunday ni vatwini va karhi va kombisa ku hambi a ri vona tata wa vona va dyondze kona xikolweni xo fana le mana lexi nga endliwa hi kereke ya ka Swiss Mission khalanga ni twini va ka va nyika testimony na vona loko va ri kwale kerekeni so swi kombisa kahle ku kereke leyiwani it's quite an important part ya heritage ya hina hi ri Vatsonga laha tikweni ra hina khalanga because yi endle swilo swo tala swinene se loko ri ku mbatwile premier swi vula ku mbatwini na loko va ku mina a ni kona kerekeni hi ku a ni ngheni kereke himpela va vurini sweswo va vurini khalanga va vurini ende xin'wana xa kona la khalanga before I go a na kombisa ku hambi yi ri bibele yinene project ya ku translate bibele yi suka ka ririmi ra Xifrench yi vuya ka Xitsonga swi endliwe hi kereke ka Swiss Mission hi book na yona yi translate yi susiwa eka colonial language yi vuyisiwa ka ririmi ra Xitsonga hi yona kereke leya ka Swiss Mission so mi ta swi vona swilo leswi ndzi vulaka khalanga ku kereke leyiwani yi ve na xiave ku fika kwini eka rixaka ra Vatsonga Nemetri inkomu khalanga inkomu 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 24 timinete ntsena pela wara ya 12 ku na mhaka leyi nga humelela vaaki lava va huma kerekeni va nga vuya va hundza misaveni mi nga rivali ku lexi ni tsakisaka hi nhlangano wa wa Afrika-Dzonga yi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku ya mi tivisa ku a ku ri va mani va huma kwihi maxaka avo va mani va sukela maxaka wahi sweswo swa kutani mi ta swi tiva hi ku ya hi ku famba ka nkarhi kambe mani ta kombela ku loko a swi koteka kwala mi nga koho a ku fanele ku ndliwa xa n'wanchumu xa ku ringeta ku la ku pfuna mindyangu liya a ve ri va lava ku pfuniwa a va zangi va ni rhuma ku khalanga tana a va zangi kambe hi ku hleketa ka mina a ku fanele ku endliwa xa n'wanchumu ku ringeta ku pfuniwa mindyangu liya na ku languta ku vana lava nga sala na maxaka lama nga sala va nga va kha va lava ku pfuneka kumbe ku pfuniwa hi ndlela yihi a swi fanele swi laveka swoleswo hi ndlela leyi n'we mi nga na vuxokoxoko na ku kereke liya a yi ri ye le kwihi va nghenela kwihi kereke mfundhisi wa ku i mani sweswo swa muxaka wolowo hi byeleni hi ta kota ku va hi hangalasa vuxokoxoko lebyiwani lava kota ku pfuna va ta kota ku pfuna hi swa ni ta tsakela ku swi vona swi ka swi endleka hi khomana xikatla tanihi rixaka hi pfunana tanihi rixaka ma yi va mhaka ko na mi kombela kwala mi nga koho a hi ringeteni ku vona ku hi pfuna hi ndlela yihi ka nghozi kumbe papa leri na ntima leri ri nga wela rixaka ra ka hina ri wela vamakwerhu va hina hi ndlela yeliya na n'wina va ndyangu na mi kombela ku loko vateki va mahungu va vulavula na n'wina mi nga pfumeli ku vulavurisiwa ririmi rin'wana loko ri ka mi swi koti ku vulavula hi Xinghezi vulavula ni Xitsonga a swi bohi ku va vulavula na n'wina se loko va ku hava xitwi Xitsonga mi nga ti lumalumi hi rin'wana ririmi a hi swona hi vo va fanele ku va twa n'wina se tiyiselani ka xiyimo lexo tika mi nga ka xona loko vateki va mahungu hi ta va nga ri tivi ririmi ra n'wina a ku vi voho hi vo va lavaku mahungu wa swo hina leswi swi nga mi wela se ha swi tiva a hi mahungu se loko ku ri ku vo va ha lava ku mi vutisa swin'wana na matitwelo na hinkwaswo a va vulavula ririmi leri n'we mi ri twisisaka loko mi nga swi twi swa ririmi reri va vulavulaka hi rona a va tshiki loko ri nga va swi twi na vona kambe n'we mi kota ku pfuna a hi ringeteni ku pfuna mindyangu liya a hi ringeteni ku pfuna a hi ringeteni ku vona ku hi nga pfuna njhani tihlanganiseni na mukhanselara wa ndhawu yaleyo a ringeta ku vona ku nga loko ku ri ku sunguriwa WhatsApp group loko ku ri sweswi nga ta ndliwa ku pfuniwa na ku tiva vuxokoxoko bya vanhu lava va nga sukeriwa hi maxaka lawa a hi tweni un'wana miyingiseri loyi ehlekani botiphethe minjhani i pfukile boti wa mina minjhani n'we hi pfukile okay ya mina ni ta ku vulavula ngopfu le ya ku tlangela ka 150 years ya EPC before ni nghena makene botiphethe a rhangeni hi lunghisa laha ka premier laha premier mi yingisela na loko va kha va vulavula premier a hi va yingiserile bete a va ngheni yona kereke ya EPC
va nghena Luther. So I la ku basanyana kwalaho but a ni mi twisisi ku mi basisa yini vafambini a ni swi twisisi ku va basisa yini i mana ngete va nghena yihi hi ku premier va lo vula ku na ba vona a nghena yo kereke leyi mi basisa swihi bot vafambini okay a ni ku mi byela mina hi mhaka ya ku yini se ku sungula nkwetlembetana wa tikereke seni a hi amukeli n'wana muyingiseri lo nhlekani Mpfukile botet. mbuto wa mina yi pfukeli minjhani n'we Ni va twini premier ni ka se va poyila munghani wa mina. I ra mngheni kereke botet mi nga yangi le ka sweswi. Hayi. a ni ri ka yin'wana kereke hi nkarhi luwa na nghena A ni kumbe mnghe ku fana na mina ni mi ni multi-religious. Kwa ni nga kona a ni heti awara ni nga khongelangi. Se leswaku ya hlangana na vo talatala mi ta kuma va ni kona mara ni le khongeleni na mina. Kambe a swi ri kahle hi va vonini va jagani hayi va tele. Mina lava a voni vaviseko hina a va vitana va hedeni. Tinjhovo miceka a va nga ha swi lava ku mbala se hambiloko va hi pfunini hi le ka leswaku dyondza mara ku na swin'wana va nga hi onhela ka swona u kuma kun'wana munhu a tiva ku yena i wa ka Mashava ku ve Mashava yaleyo a hi yona leya ya ka Xilumani vo titha hi mhaka ku ve ri mukhalabye a ku ri ye Mashava kumbe ku ri Chabane kumbe ku ri swin'wana swivongo mi kuma ku se tilinganye swivongo se hey a va lunghisi mani a va lunghisi ka leswiya mara ni nghenela leyi ya disaster leyi nga humelela laha a patwini ra hina ra R81 yeah xilo ku ri mina swi ni vavise swinene because wun'we wa vanhu lavaya va nga humeleliwa hi khombo hi tshama na yena Church View a Giyani la extension ye le ti a ri na n'wana loyi a nga siyiwa hi tata wa yena leswi vula a ku ri mhani ku ri papa se loko va fambini ku sele xin'wana lexiya ni gini xi ri kolomo ka vo ma 7 kumbe a ni voni ku xi to xi fikisini 14 years a ni tivi ku xi ya sala njhani se hi mhaka ku a va nghena kereke le a Tiyani kereke leya international yi le Tiyani swi vula ku vo mhani lava va ku talatala va suka a Tiyani so hambi ward 3 hambi ward mani a ni ta ku mukhansela ra wele ward 11 eGiyani hi mhaka ku laha Church View ku wele a ward 11 a chekane na lava vele ward 3 ya kwala ya a Tiyani hi mhaka ku na tiwadi timbirhi tikweni rin'we va chekana va ri vanharhu va kombela airtime la ka n'wini nge vatsoni va ta vona ku loko ri ku endliwa one account ya Capitec kumbe ya munhu loyi a nga tshembeka kumbe ya kereke kumbe ya kun'wana laha nongonoko wa n'wina hi nga kota ku nikela R100 ti ya pfuna swi tiva ku hi nge swi koti ku pfala nchumu mara nongonoko lowu a wu yisiswa n'wanchumu ku loko a ku ri a Joni kumbe Eastern Cape a mi ta vona na vo president va fikile mara laha a hi setwa na vanhu lava va taku va ta vulavula vo endle nga ka ku humelela nchumu mina sungula ku vona taxi yi rholiwi ingaku i vuswa byi ri vokweni bya munhu lo disaster liya ya ni vavisa na sweswi tanihi munhu so a ni kombela ku nongonoko wa n'wina lowu a hi endle swa n'wanchumu va president na va MEC va Violet Mathe na va Premier Phophi va ta va hi kuma hi ndlela but let's do something ku va ndelo hi nga ti byeli ku va road accident fund swi tiva ku va nga sala va pfuniwa mara a hi endle swa n'wanchumu ku kombisa ku tanihi Magatsa tanihi Vatsonga tanihi Machangani loko ku humelela swa ku fana leswi va khoma xikatla lero a ni poncangi hayi a mpocangi mi le ka swilo swa straight na mi seketela swinene no tshemba ku na vakhanselara lava nga kona va to va ri vambirhi va khanselara kumbe vanharhu hi ku no tshemba ku hi ku vo tala i ve le Tiyani swa endleka kosi hambiloko ku ve va tshama Church View CC Grace va ku hinkwavo va endleliwa kwala sweswi nga ta endlisiwa swona hina hi ta landzelela swona mara nongonoko wa hina wa Africa wa vulavula let's do something because
ku hava loyi a nga ri ku rileni hi swilo leswi nga humelela. nemetweni swin'wana swa leswi kumbexani hi fanele hileswaku a hi kumi nhlokomhaka ta mahungu hi ta kota ku vuya hi vulavula ku ya mahlweni endzhaku ka lexi. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Nkomo Nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 1 vaaki va le mugangeni wa Tiyani va tsemekile minhlana swinene ku pfinyiwile n'wana wa malembe ya 3 General Domisan Khumalo u yisa emahlweni vumbhoni byakwe eka khomixini ya mahlanga. Mahungu hi xitalo hi awara ya 1. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Khensi ribonge n'wamwanati manleke mahungu man'wana ya ta landzela sweswi awara ya 13 mahungu lamo tinhlokomhaka ta kona mi titwaku hi ndlela ya ntiyiso va tsemeke minhlana swi vula ku nteko wa mahungu wa nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga i yini loko a zaya hi ta tiva ku i va mani va le kwihi va sukela vana vangani va sukela vavanuna maswivona sweswo swa ku taniya swilo leswi hi nga ta va kha hi switho se mina lexi ni nge le ku kombeleni xona i ku a hi ringeteni n'wina mi nga kota ku hlangana na mina hi phone a hi hlanganeni mina ni lava va kereke hi voni va tshembaka ku loko u kuma va kereke va hi byela ku loko xiyimo xi titani lava va lava ku pfuna va nga ya kwihi va nga ndla yini ku ndliwa ndyelo yaleyi ku vulavuriwaka hi yona ya kereke hi kota ku vona ku hi pfunana njhani loko ku nga ndlangi hina tanihi rixaka hi ku tani kumbe kwala ka Afrika wa vulavula swi to hindza se hi sungula ku kombetela tinxaka tin'wana ku hey hina mi hindleke hina mi hi tekeli nhlokweni hina hi ta ringeta ku lava va khumbekaka hi twa ku va ta pfuna njhani ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki yi ta fanele yi byela ku yi ta pfuna njhani hi ku na vanhu va nge le ku vavisekeni va nga vaviseka swinene emiehleketweni loko xiyimo xi titani kambe sweswo a swi cinci ku hi vulavula hi mhaka leyi hi lavaka ku vulavula hi yona sweswi ya ku matitwelo yan'we hi wahi loko vanhu va kha va huhisa mali a ya vona van'wana va vatswari va ri swifumi vatswari va ri swisiwana ene voloya va ya tirha voloya va endla vukungundwana va yiva mali ya tiphilisi va yiva mali ya leswi a mi fane mi vukorhokeri byebyi a mi fane mi byi kuma masivo se ni lava ku twa ku n'wemeriki hi ku mina loko a ku ri ku swi le ka mavokweni ya mina a ni ta ku a ku lavisisiwi xin'wana na xin'wana lexi xi katsaka ku xaviwa na ku xavisiwa ka swilo kun'wana na kun'wana hambi xibedhlele hambi kun'wana na kun'wana ku lava na loyi a xavaka timovha ta mfumo kwala a xava kona a lavisisiwa hi leswi a ku ta fanele ku lavisisiwa munhu un'wana na un'wana se nomboro yaleyo vakaya 0860 002543 hi ntumbuluko wa hina va ri hinkwerhu hi ta hundza misaveni sweswo swa tiveka kambe leswi swi nga teka swi nga pfumeleriwi ku swi pfumeleriwa ku swi ya mahlweni i ku miri yini hi vanhu lava va yivaka tiphilisi va yivaka mali yo xava tiphilisi va yivaka mali yo xava leswi a swi ta hi hanyisa va tifumisa hina hi kha hi hlupheka vanhu van'wani loko va ya va ku laveka CT scan va kuma ku CT scan a xi le ku tirheni hi mhaka ku munhu i teke mali 51,749,890 a xava tiLamborghini ta mune 4 a ta ndla yini hi tona a xava na va ka hina a khona a hi buleni va ka hina 0860 002543 na va lava fambaka swibazana a ri yexe a hi vutiseni ku swi huma kwihi swibazana leswi hi ku a ni ri loko ya bank va fika va ku matebula n'wina mi ringanelanga na ku xava movha mi nge lungi mo lava ku ti sunga hi swikweleti hi ku languta leswi Rose a ni nyikaku swona kwaha ntirhweni se n'wina mi va mi yi kuma kwihi mali yaleyo a hi amukeleni wo sungula hi lowu i Nhlekani Muhasi na vaxomi Mpfukeni. hi pfukeni minjhani Hi pfukile but loko mi vulavule rhambo mhaka leswi mi nga swi tlhokovetsela swa ku ya pfuna ka mindyangu liya
hi vulavula rhandzu n'wana mani a ku na man'wani marito ni nga ma vulaka handle ka sweswo moya ya vanhu lavaya a yi hetlele hi kurhula and then na mindyangu leyi yi kumeka yi khongoteleka ehosini. No ni vulavula hi vukungundzwani ka nhlekani wa siku ra namuntlha tanihiloko ni yi veke tafuleni Bopheth. Tiko leri vuriwaka Nigeria hi rona the most corrupt nation aka continent Africa. Swi empirical sweswo swi lavisisiwile swi kumeka. I yini swi nga endla ku tiko leriya ri hetelela ri fikelela laya ri vuriwaka ku hi rona tiko ri nga na vukungundzwani na manyala ngopfu? I ku swiyenge swa mfumo leswi swi nga nyikiwa matimba ya ku lavisisa na ku kumeka swi ya panicha vanhu lava va endlaka vukungundzwani na manyala swi hetelele naswona swi ngheneleriwa hi vukungundzwani. Loko hi vona vo Madlanga Commission namuntlha sweswi va ri busy i timhaka ta ku khotha ku xiphorisa, tikhoto, vuchuchisi na swa makhotso va ngheneliwe hi swa vukungundzwani. Tolo loko minister Motsoaledi a va kha va vulavula va kombise mhaka leyi mi nga nghena hi yona ka nongonoko ku loko va ha ri ka Home Affairs ku na munhu kumbe mutirhi loyi a nga ka level 6 sure ku na mina ni le ka yona level yaleyo yi va yi ri hansi ngopfu u kota ku nga hanya i hanyisa na muti. Munhu loyi i kumeka a ri na ti-property a va a ri na timovha ti-Lamborghini leti ni ti vulaka ni swi twi ka yena minister ya tona. Loko tiko ra ka hina ha kombetela ntsena ku ANC yi corrupt ngopfu, ANC yi corrupt ngopfu, hi tshika ku pfuleka swinene ku twisisa ku vukungundzwani i yini a byi nge heli vukungundzwani lebyi. Lembe rin'wana muhaxi ni tibyele ku wo ni nga renew license a la Gauteng ni ya kaya ni nga va ni tshame siku hinkwaro ni fole layeni a Giyani ni nga ri ku vona ku hlupheka kumbe ku tikeliwa ka vamakwenikuloni ka ku kumeka va renew license. Mara ni nga mi byela ku loko a no va mulavisisi wa le xihundleni a ku ta ku ri na sesi wun'wana a ni ta va ni n'wi khomeni ka siku lero. Hi mhaka ku vukungundzwani lebyi byi tele hi ndlela liya yo munhu vanhu lava byi endlaku va twa ingaku it is an entitlement. A mi tshika mi ri layinini ku ta munhu a nghena a va nghena swiofisanini 3 minutes yaleyo vanhu va yime layinini va twandzala va karhele and then munhu luya a huma a famba. Ni nga mi byela ni nga tipfinyingi ku a hi timhaka ta ku a ko va na hungu ra confidential i vukungundzwani swi sweswo. So a tikweni ra Afrika-Dzonga a hi ringeteni hinkwenu na ku nge vi na hungu ra confidential i ri ntirhweni i le ntirhweni swi vula ku loko ku ve ku na swin'wana leswi swi nga ha tsaka swi ku jahisa ku i tshika na ntirho lowu nge le ku wu endleni ku to va ntseme ku ve ri ku na swi swa xihatla a kaya se wa chayisa wena. Mara handle ka ku tata ni hlavela xikhoni ku hava xixa ni yima na n'wina a ni tali ku yima na vayingiseri kambe ni yima na n'wina loko swi ta kalaka ku a ku ni byi ku va mhaka yin'wana futhi kahlekahle munhu yaloye a hi fanele hi n'wi tivile ivi a tivisiwa a duma. Yes, no hi twisisa nkarhi lowu taka ni tandla sweswo ma ni tirhela mfumo na mina vukungundzwani ni swi dyondzeni hi Bopheth na swi twisisa ku na vanhu lava ngo maphorisa va corrupt 99 hinkwaswo ene hi swona na pfumela swi le ku tiyisiweni ka Madlanga Commission mara a hi vani hinkwavo. So lava va tirhisa va endlaka vukungundzwani ku la kumeka va hanya vutomi lebyiwo vo ka va nga byi fikeleleki hi sweswo swi endlaku ku vanhu minkarhi yo tala va nghenelela ka vukungundzwani. A va tshiki leswi mhaka swi le ku dlayeni ka tiko ra hina hi katsongo mara loko ku ri ka Madlanga Commission leyi yi ta va na ti-findings na ti-recommendations leti nga ta kumeka ti pfuxelela ntshembo aka xiyenge leswi ni nga swi veka laha henhla a swi vetani. So South Africa kumbe Afrika-Dzonga we are sliding towards that direction. Loko ko va ku nga ndliwi nchumu this situation must be arrested. Vanhu va supply chain management SCM a tindhawini ta ku hambanahambana ngopfungopfu hi vona va kumeka va processa swilo leswi hi mhaka yini va tiva system ku yi tirhisa ku yini va tiva ti-loopholes laha ti nga kona va kota ku ringeta ku doja van'wani va kumeka mara van'wani a va kumeki. Ni kha ni heta muhaxi wa mina a hi rhandzeni tiko ra hina to an extent ya ku
hi lwisa vukungundzwani mhaka ku loko ho ri pfumela ri rheta ri fika ri hoxomela ndzeni ka vukungundzwani hinkwako laha i yaka kona evukungundzwani hi ta kumeka hi kha hi fana na matiko man'wana lama ma nga ha pfuneki nchumu ma ya kwale ka mhangu lowu ya van'wana va lava ku fananisa tiko ra hina na wona sweswi lexi ni nga xi vulaka i ku tiko ra hina we slided towards a mafia state mara this situation xi le kumekeni kha xi kha tirhaniwa na xona ka Madlanga commission vukungundzwani a hi anamiseni miehleketo hi byi arresta tiko ra hina ri nga kumeki ri bola ku ya mahlweni inkomu maxi nemetwe na cancer swinene 0860002543 loko wa ka olola timhaka leti ta vukungundzwani leti siku rin'wana khale ngopfu ni kha ni themendela testing ground ya le Giyani ni ku loko ya lava fika va tirha swi va kahle kambe un'wana muyingiseri tolweni wa masiku i ni byela ku i yile laha hi ravuntlhanu wa loyi huma ka yena va byeriwa ku muchini luwa wa mahlo a wu le ku tirheni twana ve ri yini a ve ri famba lava xitifiketi ka dokodela wa mahlo ve ri famba lava xitifiketi ka dokodela wa mahlo Ncindani ntsundzu hi leswi hi nga ni byela swona muyingiseri Ncindani ni yo vekela vito ra muhumelerisi wa mina a ni byerisa sweswaku vo vula va tlhela va ku byela ku famba ka mani ene testing ground le Giyani hi timhaka ta swa mahlo a wu tshama yi kha yi tirha kahle ni yi ko tala laha tatana Mchavi va nga se yena livhini a va ni komba va ku vona la swi le ku tirheni vona la swi le ku fiki gemba ka laha va ku wa xi vona lexi sweswo swi cince kwi a hi amukeleni n'wani loyi i nhleka ahee Nhleka papa minjhani ni pfukile na khensa leswi mi khomisaka swona xitichi lexi ngopfungopfu ka sweswi mahako swi vulavulaka swa leswiya swa accident no i ku aka lokukulu loko mi nga ku vula na khensa papa se me ni nghena hi sweswo swa vukungundzwani leswi un'wana na un'wana ni nghena i ri vukungundzwani byi nge heli vukungundzwani byi nge heli loko hi la ku heta vukungundzwani munhu yaloyi a nga endlaku ku va na commission sweswi hi yena a fane a langiwa ku va president hi ku i concern na ku tiko ri famba kahle lero vanhu a va fane va nga ze va endla commission a ko hlongoriwa president la nga kona ku nghenisiwa yaloyo a nga vanga commission kambe mavhotelo na milawu ya Afrika-Dzonga a yi pfumeli ku munhu a nghena a va president u fane a hlawuriwa nako ku fika sweswiwani nga ri a hi se fika laha ka ku hi hlawula president ku ya hi leswi milawu ya tiko leri yi nga yimisa xiswona okay se a hi ta va hi lavulelekile loko hi ri na vanhu vo fana na yena na n'wina tiko a ri ta famba mi vula ku mi katsa na mina kwala a ni le kule ku ka sweswo no leswinene hi fanele ku swi khensa i Kalanga a ku na munhu la nga ta kota ku pfala na space xa n'wina xi ta tika ku xi pfariwa loyi a fanele ku mi pfala ku i fana na tiko a ri na ti-degree tingani kambe timhaka leti ta loko kumbexani katsongo tatani Marivate loko ni tlhelela ka timhaka leti ta vukungundzwani loko van'wani va languta va kombisa timhaka ta ku na vanhu vo tala va rilaka hi vukungundzwani kambe ku na vanhu vo tala lava va vula va ti bumabumelaka va ku mina ni na connection loko wo lava swin'wani ni nga ku hlanganisa na tatani Marivate swi ta tshamiseka se hi swi hambanisisa ku yini kumbe connection ya leyi hi vulavulaka yona hi yo corruption leyi hi nge le ku rileni hi yona hi byo vukungundzwani lebyi hi rilaka hi byona namuntlha hi byona byikulu hi ku swa vava man swa vava swinene hi ku laha i hleketaka ku swilo swi le ku fambeni hi laha swilo swo onhakaku kona ngopfu timali leti ti nga dyiwa vavanuna 2 billion yi ku mbo
no a hi tshikeleni van'wani khalanguva no mi khensa swinene khomisani sweswo ha mi seketela inkomu papa cancer 0860002543 ni kuma xiviko xa ku ku na xibazana xin'wana xi nge le ku yeni Giyani sweswi maphorisa mi kwihi ni vula ku swi swa tiko leri ku na xibazana xin'wana xi nge le ku yeni Giyani sweswi veri hi ntumbuluko wa koho xi ta xi huma le ka Zava ka N'wamaranga xi le ku yeni Giyani xi tele hi vanhu veri driver loko a vona munhu wo khandziyisa a xi tali ka yena loko xi ya tshoveka ku ndleka swin'wana hi ta tlhela hi vuya kwala hi ta vulavula ku ro nghena hungu hi ri ni na rona kwa se kumbexani loko mo yima kwalaho ka welcome to Giyani mi tsala munhu yaloye thikithi kumbe mi teka movha yaleyo mi ya yi pfalela ene xo biha xa kona hi lexi i pfulele Munghana Lonene le ku yingiseleni Afrika wa vulavula hi swo biha swa sweswo kambe loko a swi koteka taxi yaleyo yi nga ha tlheleli ka N'wamaranga hayi ka va ku nan'we vakhandziyi mi khandziyela yini yi tele mara a hi amukeleni un'wana mi yingiseri 0860002543 enhlekani Epukile mjani butphela. papa mina hi pfukile hi ngo vona Epukile man. a cancer Hey, mhaka leyi ya vava mani yi humelaka Khalanga. Mhaka ya vukungundwana ekhale ka rilena it's over 20 something years. Hi karhi hi vulavula hi byela vanhu hi va pfula matlhe vanhu. Swilo swi le ku vavisekeni ndhawu leyi njhe ma swi vona na. Va ku va hi nyike freedom na va ku na freedom yela. Vanhu siku rin'wana mi ta ndzuka mara namuntlha xi ni tsakisaka hikuva va swi vona ku va vuya kana va ku hi khale vulavula hi nga ku tekeli nhlokweni kumbexani hi mhaka ku leswi a mi kha mi swi vulavula a hi nga swi twi ni nyikeni nyana xifaniso nyana xa leswi a mi swi vula a mi vilerisa ngopfu hi ku vona yini corruption yeleyo loko mfumo lowu nghena va kume vanhu va ri na mati va vona kwala Giyani kumbexana kwala area va dzani hi nga kona vanhu va ri na mati ya fika la Nkwankwa ya fika va Johannesburg va bona va Sudani va Mlati mara namuntlha vo xava mati lama yena ya dana Nkwankwa va tisa kana na kwala Giyani mati lama ya fika va Khashani va Xitlakati ku ya kwale va thoma va gawula yini namuntlha vo xava va nwa mati ya tiboho se lexi humelelaka so leswi i khale swi karhi swi humelela ka mfumo loko swigevenga loko mo languta va kume ti-tenders va teka swigevenga leswi va swi veka laha kaya and loko va endla endlela liya va teka mali loko va swi nyike tender letiya mali leyi endliwaka laha ku na leyi ya ka the ruling party organization se va nge tshiki mani loyi amhlamani loko va Donald Trump se va lava ku bela titamkini va ku no lomu nga dlayi BEE ta tsema leswi swa va agod trade letiya ti nga kona hi mi tlhava na ti-percent ta na hena se hi swona swi hi vangelaka ma ni twe Paul Mashati la adirese ya youth leya Northern Cape va ku BEE vo va nge yi tshiki se BEE leyi yo yi vanga ku corruption yo vanga ku vukungundwana ma ni twisisa kambe BEE phela loko yi tisiwa a ni nga va ku yile ku ringeteni ku antswisa matshamelo ya swilo ayo va na vanhu vo karhi yi ri one sided a yi zangi yi ta ku avisa vanhu vo karhi vanhu namuntlha vo tala va le ku hluphekeni loko ni nga mi nyika xikombiso a mi vulavula hi tolo masikunyana mi ku ti-security company va ti nyika mintirho laha va hola va n'wi nyika 20,000 security ringo mari ya n'wi hakela 3,000 or 5,000 se xa hi swona swi hi vangela vukungundwana bya dumela ku va yi sala va nga nyikiwa swilo leswiya ku na benefit yo karhi leyi the ruling party fanele yi kuma va chela hala ka organization se swo swi hi vangela ku mona swi nge pfuki swi file swilo leswiya and ku suka khale swi karhi swi ri koho swilo leswiya vanhu va nga swi languli se mi vula ku swi nga va swi ri leswi swi endlaku ku loko vanhu va kha va tirha ka tikhampani leti ti tirhaka ka mfumo swi nga ri nandzu ku va heta mune wa tin'hweti va nga se hola i mandate wa vona na vutswete nga si jikajika ya kule so leswi swi clear swi rivaleni a zila ku famba hi tumbela xikwatana i ntirho wa koho wa vona ku fana a ti ri koho minkarhi ya hela loko ni tsundzuka I remember loko sungula xikolo kota ku ri percent swilo a swi olova ngopfu a swi ri simple ngopfu se loko namuntlha munhu a ta ni byela n'wana wa 90
a ta ni byela swilo swin'wana swo ka swi nga nghendlela kona ku vanhu lava xisa vanhu swilo swin'wana va byela propaganda yin'wana ka yi nga ri kona va ku a ku nga ri na pay kule sungule xikolo va tlhekile va karhi va hola pay se i moya lowu wu onhaka vanhu lava va teka emandate lowu nga ri kahle se hi fanele hi va guide hi va lunghisa ku hey vanhu so leswi va swi vulavulaka a hi swona swi hanya a zangi swi va kona swilo leswiwa va swi vona se swi nge tiki vugevenga i khale swi vona ku hi phuma hi swigevenga i khale ni karhi vanhu va byela sweswi ko vanhu va taka va vuya ka mina ku i khale karhi hi byela over 20 something years hayi sweswi a no sungula sweswi hi mhaka ya va lavo ya va ri man discuss amkhona ni namuntlha a ni yi langutile loko a humesa a ni langutile until 11 loko va ya ka tea time ni languta laha ka ku va humesa ti-record tengo ku misele phela yi nga khoma exihundla xa tiko a ni intelligence Nemetwel papa no khensile vutpeta na ku mi kombisana kun'wana kwala inkomo wona loko va vulavula intelligence ku na n'watipolitiki un'wana a nga swi nga n'wi tirhela sweswo swa intelligence a tshama byela vana ka ku mina ni khome intelligence loko munhu o ni thinta ni ta mi humesela swihundla na namuntlha na sweswi a swi se huma swihundla sweswo mara ku na swona swihundla vacha mi nga ku thithi yaloyo loko vo ku thitha swihundla swi kwihi na namuntlha na sweswi ni ta boxa na namuntlha na I am kidding. Hlekani. Avuxeni baba minjhani? Papa mina hi pfukile minjhani n'we? Hi pfukile. I can. Xikomba xi mukatekisi mi hi tirhela mi ya mahlweni. I can. Ni rhandza ku chavelela ka mimiti leyi nga wela hi khombo leyi a tiyani. Yeah. Ni xikalavito mina. Inkomo papa. Intelligence ya South Africa ya karhi ya tirha mara laha ku tirhiwaka ku va na loyi o ka nga lunghangi why ni vula so a swi khensa leswi swi nga humela a handle swa vukungundwani mara sweswi ni lava ku vulavula hi vukungundwani lebyi endlekaka aka Mopani xana i mani la nga ta va a nga ta hi pfuna a Mopani a hi lavisisela vukungundwani lebyi endlekaka la ya Mopani aka ndhawu ya mati aka ndhawu ya mati a hume Msamaria wa Musa a ta lavisisa corruption leyi endlekaka laha aka Mopani kambe mi fika njhani ka ku na corruption leswi hi swi vonaku a swi vona hi zama ku kombeta van'wani kambe munhu i ta ku byela ka ni ta ku attenda kasi u byela xin'wana xa xigevenga kuloni xi wela ka swilo sweswo hi la ku n'wi lemukisa hi ku munhu hi leswi mhaka leyi u yime so ri ntolweni nyana vete ku na ti-ghost ka Mopani ku na ti-ghost leti ti humaka vomani vona va endlaka swona sweswo swa swipuku sweswo mi kuma munhu a karhi a pompa bolo yi karhi yi nga tirhi mara a karhi a hakeriwa ka Mopani so please man please ni pfuneni mi ri okay se n'wina mi vilerisa hi ku a Mopani ku na vukungundwani loko no tshika ni va kumini va Mopani va ta a mi lava ni va vutisa hi swihi na swihi leswi ku ya hi n'wina swi nga swihlawulekisi swa vukungundwani va nge pfuki va pfumerini na moyeni never va nge pfuki va pfumerini sweswo mara loko SIU yo nghena na ku kwala ka Mopani yi khoma swigevenga leswi swi nga ku tiphineni andzeni ka Mopani ka ndhawu ya mati a va ta hi hlomulela minto a va ta hi hlomulela minto ku na swilo swo tala swi endlekaka laya va vulavula hi ku plant yi endla yini plant va vulavula hi xi xa khale lexi nga xa khale mo hi nga vulavuli ngopfu hi tshika van'wana va ta nghena aka Mopani ku na corruption swinene nemetweni papa nemetweni lexi hluphaku i ku a ni vo vele ku vulavuleni ene va Mopani a va le ku kumeni tlhelo ra ku angula hi swo swi hluphaku swo swoleswo kambe namuntlha leyi a hi vulavula hi yona hina a hi vulavula hi timhaka ta ku tanihi tiko timhaka ta vukungundwani lebyi byi tikomba ku byi ka byi hi onhela hi nga byi siva kumbe byi herisa njhani hi laha hi nga kona emintlhani mi ka xikombiso xa ku na munhu a nga ni byelaku i ya testing ground loko a ya le ka testing ground yin'wana leti ni tivaka ti tirha kahle mina hi ku tiva ka mehe ni yili ko tala laha ni fane kuma swilo swi ka swi khuluka lava lava ku kamberiwa mahlo va kamberiwa mahlo kahle swi va kahle ku na munhu a nga ta fika laya a ri mutirhi a onha muchini a tlhela a byela vanhu ku
a va eka dokodela Ncindani a ni nga swi tivi mi hikokwalaho ka yini loko muchini u onhakini muchini wa onhaka ntiyiso kambe i nge vuli i ku fambani ka dokodela swimanimani hikokwalaho ka yini i nga vuli ku hayi mo lava va dokodela va mahlo va mi tsalela papila mi ta na rona mi helela kwala mi fika njhani ka ku se mi zemi ku famba ka dokodela Ncindani na swi tiva kun'wana a nga ta fika ku hi mhaka ku i le kusuhi loko a ri kusuhi swi khumba wena njhani a ni loko i le kusuhi a swi no mhaka sweswo mara tshika munhu loyi a lava ku pfuniwa a ya ti lavela loyi a lava ku pfuniwa hi yena hikokwalaho ka yini wena i tlhela n'wi byela ku famba ka swimanimani loko ve ntiyiso kambe muyingiseri luwa ni nge n'wi kaneti hi ku a hi nga ri ka phati kumbe yini i lo ni kuma ni kha ni yime kun'wana a fika ku hi karanga minjhani ko hayi ha khensa mani mi le ku hi tirheleni kahle must va ni yele testing ground ya Giyani ni nga tshava ni tlhela vula kahle ku ni mi twe mi nga mi yi themendela siku rin'wana kambe ni fike ni kuma leswi i va ni byela sweswo i byeriwe ku famba mi ya kamberiwa mahlo ka dokodela swimanimani se ni ku ha n'wi tsundzuka munhu la nga ku byela ku a ni n'wi tivi ni nga n'wi tiva loko no ya kunene so n'wina hinkwenu loko mi lava ku pfuniwa kun'wana na kun'wana la mi pfuniwa kona sindzisani leswaku mi va mi ri na munhu loyi a mi pfunaka a va ri na vito i nawu wa mfumo lowu ku munhu i fanele a va ri na vito la a tsarile la a ku SS Mabunda i fanele a va ri na rona la ivi mi kota ku swi tiva ku okay i SS Mabunda la ni pfuna a hi amukeleni no hi nga siya mahungu na misava nhlekani papa mina minjhani Pfukini hi nga vula n'wina hi pfukeli papa ya timhaka ta vukungundzwana ta hlupha swinene hi ku loko mo languta ku va vukungundzwana byi va byi kha byi endliwa ku va ku ri timhaka to nkarhi n'wana munhu i va ri disparate na ti-situation leyi va karhi a hlangana na yona and then ni lemuka ku loko mfumo wu ta na magoza wu lemukisa no dyondzisa vaakatiko hi ku va nga byi hirisa njhani vukungundzwana ni hleketa ku swi nga hela swi pfunile hikuva van'wana a va swi tivi na ku vukungundzwana byi hirisiwa njhani ni ta nyika ngopfu hi hala tlhelweni ra xiphorisa minkarhinyana leyi nga ni hundza a mi ta kuma ku va na timithini na vaakatiko laha varhangeri va swa xiphorisa a va ta famba karhi va hlamusela ku loko mo tshika mi vone swange i nga ku a swi fambi kahle hi kombela ku mi fonela tinambara leti ti landzelaka mara malembenyana mamune mantlhanu lama nga hundza mihlengeletano yo fana na leyi yi kume yi karhi yi mitana hi moya yi nga ha vi kona so ni hleketa yi fanele yi pfuxeleriwa ku yiwa mahlweni ni le ka vukosi ka atikerekeni vanhu va lemukisiwa hi timhaka ta vukungundzwana rapete so ni hleketa ku swi nga pfuna swinene so ku fanele ku vuyeriwa ndzhaku vaakatiko va dyondzisiwa hi timhaka ta vukungundzwana kambe van'wana va ri vukungundzwana lebyi kaphela byin'wana byo makiwa muyingiseri wa mina mi kuma ku n'wemela ku renyiwa license va mi byela ku ha space mi ta ndla yini kwalani va ku loko mi ri na 50 rand hi nga mi zamela ivi himpela va mi zamela mi xi kuma space se swi vula ku vukungundzwana byi va byi ka denda hina vaakatiko loko ku ri mina ni va ku ni karhi ni lava ku fostela ku ni kuma space swi vula ku hi fanelani hi blame ngopfu vatirhela mfumo kwalano hi fanele a ni vatirhela mfumo va pfarile space swi pruviwile sweswo loko ma ha tsundzuka tatana Mamabolo va ha ri ka timhaka ta vutleketli a Joni MEC swi kumekile sweswo ku swivandla swo pfariwa nje ku ri ntsene vanhu va ta kota ku create-wa crisis kumbe ku ndliwa hoyi leyi nga ta ndla ku vanhu va kota ku lava ku ya hala ka tlhelo leriya ra vukungundzwana ku fana loko mi nghenisa tihomu dibini a ni ma ti paraka hi swona i system leyi endlaku hi system leyi nga kona kwala misaveni capital system mi endla ku va na situation leyi endlaku vaakatiko va va ka xiyimo xo va vona hi nga ri xikahle ku na n'wina ti-capitalist mi ta kota ku benefita ni pfumelelana na n'wina kwalano emetweni papa ni khensa ni ma ni kuma mahungu ya misava na khensa botomi inkomu botomi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we a hi amukeleni bongi n'wam'wanati Maluleke ya bongi Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi
Hayi bahashi. Mina ni la ta khometanyana ka leyiwani ya vukungundzwani ku fana na kwele a traffic department. Botphethe loko mo nghena ka traffic department to tala michini luwa wa matihlo ko tala va vekeli sellotape. Sellotape liya yi nga vekeliwa laha a yi vekeliwangi hi ndlela ya kahle. Loko mi yi pressa hi gome ya tlhava la gon'weni mi tlherisela nhloko endzhaku a ya ha humesi light leyi lavekaka. So swi vula ku munhu un'wana na un'wana loyi a pressaka lahaya u boheka ku feyila ivi se swi boha ku a rhumeliwa ka doctor loyi vo va n'wi tivaka ku va tirhisana na yena. Loko mi nga tshembi nghenani ka traffic department yin'wana na yin'wana leyi mi yi tivaka mi ta kuma michini lowu vekeliwe sellotape mi va vutisa ku sellotape leyi tirha yini. A ku na ndlela yin'wana va nga yi endlaka ku va lunghisa michini luwa na. Ehlekani Botphethe na muhumelerisi kwalano Cindani lava yingisele va MLFM hinkwavo. Botphethe mina ni lava ku nghena ngopfu ka leyi ya vukungundzwana Botphethe. Vukungundzwana lebyi nga ku humeleleni Botphethe bya ha ta ya mahlweni hi mavonelo ma mina Botphethe hi ku hambi va kha va tiviwa na sweswo hambi wo yisa vumbhoni ku manimani na swimanimani va swimanimani va le ka syndicate ya vukungundzwana Botphethe a ku loko ndlwini nga nchumu a swi sunguli sweswi kusukela kwale ndzhaku leyi swi le ku tini swi ha ya mahlweni ka ha to tlhela ku humesiwa na van'wana Botphethe mara ku endliwe nchumu hanti ku ta ku vo chaviwa kumbexana loko ho humesa loyi hi n'wi phanisha na hi ta tlhavula ku na luya n'wana va manimani na vo va me mavonelo ma mina Botphethe na vona va nga khoma ti-commission teto loko mo nghena ka vona va swi tiva swilo leswiwa i vanhu van'we lava Botphethe vo va ku phutiseni ka tiko ta hlupheka hina swisiwana na khensa tangeni. Hlikani Kalanga na Ncindani ka Afrika wa vulavula na France kuna na makaunyana la ku ta nghena na yona nhlokomhaka leyi mi nga yi veka la tafuleni mi nga yi andlala kunene Khalanga lexi fanele xi endliwa mi vulavula rhambu kwalano ku va fanele va lavisisiwa ku ri swilo leswi munhu va ka swi kuma kwihi va ka yi kuma kwihi mali loko vukungundzwana byi tele ngopfu ene na ndawulo leyi yimelaka swona swa rihanyo a yi na mhaka yi va yi nga pfuni nchumu yi nga ngheneleli eka swilo swo fana na sweswo a va fanele va khomiwa vanhu lavawani yi va yi ri vukungundzwani swinene va lava ku ti vuyerisa u kuma munhu a teka maphilisi u kuma munhu a teka yiva mali swa ku fana na sweswiya sa swi basanga Khalanga vukungundzwani byi tinyike matimba swinene sandza ko vanhu lavawani hinkwavo ku endliwa xan'wanchumu hi vona inkomu swinene. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ri vuja ri ra mo le dilo fela le feli ri ile mobani vanhu ri vuja ri le tla muka mkwalo ri kita mobani va ri vuja ri ga mkwalo ri a ku ndiraka wa dara ku ndiraka ene nkale ya mobani yana ri ka bisa ri na udi ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a wu na meti buleki mo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. leswi swo mikisero mngaralo na FM tiviwa nawu advocate Ntsako Baloyi haya na vo mahlweni la ku twa ku namuntlha ku fika kwihi mhaka leyi langutaku hi yona ngopfungopfu loko ka hi langutaka timhaka ta ku tengiwa ka nandzu lowu tikomba ku ya mahlweni lava ta ku va hi pfuna ku twisisa kahle murhangeri wa Economic Freedom Fighters u hehliwa hi yini na swoho leswi swa ku va ku tekiwa xiboho xa ku voniwa munhu nandzu swi hlayiwa ku ze ku hela masiku mambirhi kumbe namuntlha se va hetile loko ku hela swi tshama swi va koho kumbe nawu a wu ali ku endleka yini a hi va landzeni hi ndlela leyi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Advocate Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Botphethe xewetini na vayingiseri. A hi yiseni mahlweni nga ri vhiki leri ta tirha na n'we vhiki leri za ri hela hi ku a swi lava ku hela swi leswi kumbexana hi tsundzuxeni ka timhaka leti nga le ku endlekeni le a Eastern Cape eka nandzu lowu khumbaka murhangeri wa Economic Freedom Fighters na nkulukumba Snyman lava va nga pfuleriwa nandzu hi va AfriForum ku kahle nandzu lowu kumbe milandzu leyi va nga langutana na yona i milandzu yi muni.
website milandzu leyi va nga langutana yona mi ta tsumbeka hi lembe lera ra 2018 I think a ku ri 27 July 2018 loko phati ya vona kumbe vandla ra vona ri ta ri le a stadium xa le Mdantsane leyi va va celebrate 5 years birthday loko va kha va celebrate kwalaya ni mani i kume a ngheni na xibalesa tanihi security lexi va xi vulaka rifle so ku ve na ku loko va kha va tsaka kwalaya nkarhi wo bulusa ti-cricket kulukumba malimi va teka xibalesa lexiya va xi bulusela henhla se loko va xi bulusele henhla hi ndlela yaleyo leswi swi nga tisa ku ri namuntlha ku va ku ri na nandzu lava nge ku bulusa xibalesa hi ndlela liya aka public aka build area kumbe laha ku nga na vaakatiko kumbe ku nga na tiyindlu kumbe ku nga na xichava a swi fanelangi ku ya hi nawu lowu vuriwaka Firearms Control Act a swi pfumeleriwangi so hikwalaho sweswi va nga ku tengeni kumbe se va nga ku ka xiyimo xa ku ri va fanele va ku hlamuseriwa ku voniwa nandzu kumbe njhani na so nandzu hi walowo wa ku balesela xibalesa va ri a swi fanele va nga swi endlangi hi ku tshova nawu ku va va khome xibamu hi ndlela liya ku na timhaka ta ku ri va na layisense kumbe a va na layisense ku na timhaka ta matlulu ku ri loko va tikume va ku ri na matlulu ya nga va kona a va ri na mfanelo ya ku va va khoma matlulu lamaya kumbe xibamu xexiya so loko hi langutisa va ri ku na milambu ya ringana 6 leyi va hehliwaka hi yona ku ri a tiko kumbe vaakatiko a va nga hlayisekangi loko va ri na vona hi ndlela liya se swi hoxekini na a wu pfumeki ku balesiwa xibalesa mi sungule hi ku kulukumba Snyman va nghene na xibamu kambe loko ku nga le ku tengweni nandzu ku le ku vulavuriweni timhaka ta ku a ku nga na xibamu xa ntiyiso laya swona leswi loko mi lava hi tirhisa marito lama tirhisiwa court ya ku alleged kumbe ku hehla se hinkwaswo leswi nga ku endlekeni ko va ku hehla ene loko ku ri ngulumba malembe hehliwa ku ri a va khomi xibamu va nga na layisense matlulu va nga na xilayisense va balesele xibalesa swi nga fanelanga swi nga ri nawini ko va ku hehla so a hi tshameni sweswo hi tshama hi swi tiva ku ri swi va leswi swi vulaka teko for mind so loko kulukumba malembe va kha va vutisa ku va konanisa ku le khotsweni leyi kumbe a khoto ku ri hikwalaho ka yini va ku hayi mina loko mo ku ni tshove nawu a ni tshovangi nawu xibalesa lexiya a xi nga ri xa ntiyiso se hi leswi vona va nga hlamula swona aka swihehlo leswi va nyikiwaka swona ku ve na ku kambe na ku khoma xo xibamu xexi xo ka xi nga ri nawini na swa swi le nawini loko ri ku a xi nga ri xibamu xa ntiyiso a ni thoyi na vana va khoma ni vutete swi ya ku loyi a tisaka nandzu i hehla swihehlo swa yena swi fambela na swi ya kwini na ku ri xi na ku xungeta ku fika kwini hi xibamu xa kona se swo hambanahambana lero hinkwaswo swi ta hi ku hehla ivi munhu loyi a hehlaka a kota ku hlamulela a hlamusela ku hena ku nawu rihi se ti kona ti-toy leti yes ti nga amukelengengiki ti nga ta mi nghenisa khombyeni ti kona leti sweswi ni nga vula ku na vana vatsongo va va na tona se a hi languteni ka leswi nge le ku endlekeni kusukusela tolo mani ku loko hi vulavula na n'wi tolo hi ta va se hi swi tiva ku va voniwe nandzu kumbe va voniwangi nandzu kambe a swi vangi tani na sweswi loko hi vulavula na n'wina namuntlha a swi se fika kumbe se swi fikile no a swi se fika sweswi vete va ya ku dyeni i nkarhi wa lanji va ta vuyela hi 1:30 ku ta va ku ri lanji kumbe ku hela ka lanji 1:30 na magistrate yi kombisa ku malayiti lama n'wina ma SABC ma tirhisaka ma le n'wi tlhaveni ma n'wi kavanyeta ku ri a kota ku hlaya so swi le ku veni problem sweswo vuteke so swa ha ya mahlweni kusuka tolo i le ku hlayeni no hlamusela na ku va a hi tsundzuxa ku ri ka malembe ya mune lama a ku ri ku tengweni a ku kha ku humelela yini mani i te yini ku vitaniwa timbhoni tingani leyi mbhoni yi nga fika yi ku yini ivi yi konanisiwa ku yini kumbe yi vutisiwa ku yini yi hlamurisa ku yini se i teke 4 years liya hinkwayo i le ku yi hlamuseleni ku ri n'wina a mi nga ri kona but ka 4 years a mi nga ri ku landzeleni nandzu lowa mi kota ku landzelela ku ri ku fambise ku yini ku humelele yini a nga si fika laha a nga ta hela a ku ri i vona nkulukumba malema nandzu kumbe kambe swi na nkoka ku fika kwihi swi maendlelo ya muxaka kumbe hi xinawu swa laveka ku va swi endliwa tani
Pete se mi la ku nghenisa ka yin'wani ndhawu ya ku kuma ni kha ni vuriwa swin'wana mara yi ni zama ku ni ringeta hi matimba hinkwawo ku hlamula hi vurhon'wana xivutiso xexo. Dr. swi ya hi mufambisi kumbe leswi hi swi vulaka magistrate kumbe judge ku ri yena loko a tshame hansi i vone swi fanele ku fika kwini ku va a tlhelela ndzhaku a hi tsundzuxa ku humelele. Mara ko tala Dr. ku va swi endliwa hi ndlela liyani ku na leswi hi swi vulaka ku ri loko yi ri court hi ndlela leyo hinkwaswo leswi nga ku humeleni swi le ku rekhodiweni. Se loko swi ta swi rekhodiwa hi ndlela leyo ku endleriwa sweswo swa ku ri loko ku ri ku na swin'wana swo ka hi nga swi vonangi kahle ha swi kota ku tlhelela endzhaku. Se leswi a nga ku swi endleni magistrate i le ku endleni leswi hi xilungu nga ta swi vula ku ri i le ku tabuleni ti-record manjeni because i le ku hlamuseleni swilo leswi swi nga rekhodiwa leswi hinkwenu loko hina a hi ri ku va lehi swi tivaku hi nga va mbhoni ya swona kumbe hi nga va phati ya swona. So ku ri i maendlelo ya kahle kumbe not but leswi ni nge te ni pfumeleni ku ni va careful ni nga swi hlamuli but yena loko a twe swi fanerile ku ri i fane a swi endlisa sweswo a nge voniwi nandzi. So ni tsundzuxa xivutiso xa n'we xa tolo xa ku is this justice denied, justice delayed? Sweswi a mi nga swi vekisa swona hi xilungu xa vo n'wina but ivi a ni kha ni ti vutisa ku ri nkulukumba Malema va nga yima va ku ri this is my justice delayed na tanihiloko ni mi hlamurini ku ri swi ya hi le tlhelo rihi. Se a ni kha ni mi tsundzuka loko swi kha ni swi landzeleri mara but magistrate i decide ku yena i ta swi endlisa sweswo a swi hoxekangi a ku na loyi a nga ta ku ri a nga ndlangiseli hi ndlela ko va yena a nga titwa a ku ri i fane a basisa swilo hi ndlela leyo ku ya hi ku loko nandzu lowu kha wu famba a hlangana na yini kumbe maloyara kumbe vakonanisi vatshutshisi a va ku yini. Se swo i twa swi fanerile a swi basisa hi ndlela leyiwani i ta ze a fika makumu 4 years laha hinkwayo a yi heta a yi hlamusela i va ta hela a fika laha a nga fika kona ka ku teka xiboho. Swi vula i ta fana a hlamusela na ku tengiwa ka nandzu lowu ku fika kun'wana va ku mina na hlwela ku ta a khoto sweswiya swo taniya se swi nga leswi ni hlwela ku ya ku ta a khoto kumbexani swantswa ni susiwa ka ku tengiwa ka nandzu lowuwa i ya ta famba na kwalaho. Because swi nuka eswindlini tolo sweswo swa ku ri ku tisiwa application ya ku asusiwa ni xoko sweswiwani leswi nga ta sala i ku va a hlamusela ku ri ni ve ni vabya ivi ni nga ri kona loko ni ku na vabya loyara ra kulukumba Malema va ku hayi vula vumbhoni ni xo i ta fika na kwalaho ka a nga byela ku i fike late la court hi hloniphi. So swi tikomba tani i le ku hlamuseleni hinkwaswo leswi swi fanele swi humelela ku phela. So i ta ku yini i boheka ku rindzela until a fika emakumu ene a ku na lexi nga hoxa kumbe a nga ta ku xi hoxekile ku ya mafambiselo ya xinawu i ta amukela ku ri yena i vona swi fanele a swi endlisa sweswo ku a ti basisa ka swin'wana na swin'wana ku na loko se mi ya ta na swin'wana endzhaku a va a hlamuserini kota ku twisisa ku ri ku humelela yini. Ku na mikama n'wana loko ni kwa swiboho swa muxaka lowu va ta fika ku ku na leswi venge i nkomiso wa xiboho kasi nkomiso wa xiboho wu tirha loko swi te yini hikuva va ta vula ku hayi nkomiso wa xiboho hi lowu hi wu hlaya va wu hlaya wu heta timinete ta ntlhanu va ku loko mi lava xiboho hi xoxe na swivangelo hinkwaswo ni ta swi kuma swi ta swi ri koho ka valerisele sweswo swa ku taniya. Ya ko tala mi ta swi tiva mi ta swi hi swi rhandza ngopfu hi constitutional court yi ku hi sweswo tirhizini mi ta tikuma ndzhaku kumbe va ku hi sweswo loko mi lava ku tiva swo tala ti-recordings ti kona swi-recording ndzi za ni zama ku hlamusela swona Bethete ku ri swi ya hi munhu i ti twisa ku yini ku i na nkarhi fika kwini kumbe i languta ku ri i fanele a basisa ngopfu tlhelo rini hi mhaka ya yini. So hinkwaswo pfumeleriwini Bethete swi ya hi nkarhi na xiyimo xa maendlelo na nkarhi ya xiyimo xa ku i case leyi nga na vamani xo loko ku ri n'wina Bethete i nge na 2 hours i nga hetanga nge a hete khale a ku ri na tsongatsonga munhu loyiwani a ni n'wi voni nandzu kumbe ni n'wi vona nandzu se i xiyimo xi endlaka ku ri a fika kwalaho. Mi vula xiyimo xa njhani la advocate? N'wina ni muhaxi Bethete sweswiwani nkulukumba Malema i munhu wa tipolitiki lava nga le palamende leyi lava va kha va ku ri Nkulukumba Zuma my state act mani n'wina mi swi langutiseka se ni kombisa ku hambana ka swiyimo hi ndlela yaleyo. na mi twa se lava va tithelevhixini n'wina mi ngo huma hi hina ntsena a hina tsere futhi ta hina titilayiti ti tirha kahle mi nga vona sweswo thelevhixini tetin'wana
tin'wana ta mi swi vitana yini kambe ku na rito rin'wana veri mugu yini veri ku na rito rin'wana ta ivu ra mugujata ra Mumbai television swo swa Mumbai ta SABC ti kahle kambe a hi heteleleni advocate swi vula ku na minduku hi nga ha vuya musila kambe loko hi nga se gimeta kumbexani swi vula ku hi ta rindzela ko minduku hi vuya milandu leyi kumbe yi hehliwa ku va kulukumba lavambirhi nkulukumba Snyman na nkulukumba Malema i milandu leyi yi nga yisaka munhu a khotsweni ya ko tala Godphethe swa hambanahambana ya yisa a khotsweni mara ku langutiwa swilo swo hambanahambana ku ri sweswiwani loko ku ri ku va ri ku vena ku balesa loko a balesini ku na loyi a nga vaviseka kumbe njhani na se hikwalaho ku loko kumbe ku na loyi a nga vaviseka swi ngetela xigwevo mara loko ku ri ku a ku na loyi a nga vaviseka swi tikuma ka xigwevo xi ri hansi and ni nge vuli ku hunguta but ko tala swi milandzu ya so yi famba kwalaho ka between 2 years na 15 years swa koteka ku ri va ku ri ya suspendiwa for 5 years ku yi nga kumeki i tlhe i swindlini in the next 5 years se swo hambanahambana again swi ya hi ku xibalesa loko xi baleseriwini xi vange yini a handle ka leswi hi swi langutisaka kumbe ku na vanhu va nga chapisiwa ku ve na swifuwo swi nga chapisiwa swi tele leswi nghenelelaka leswi magistrate loko a fika makumu a nga ta swi hlamuserini hi ku ri ku na ve na loyi a nga vaviseka ka nkarhi walowo wa celebration leyiwani so a swi se va clear ku ri loyi a nga vaviseka swi fambisana na tlulo leriya ri nga huma ka xibamu lexi ni twi nga ku vumbhoni byi ve byi fika byi xotanyana kwalayani ku hlanganisiwa ku vaviseka ku va nge tlulo ro huma ka xibamu lexi kumbe ti-ballistic test I think so far ni ti nga ku a ti humelanga rivaleni mara se loko magistrate a heta i va yena a xopaxopi a swi vonisa ku yini se sweswo ni na kombisa ku swa kota ku swi ngetela xigwevo 2 years leya hundzeka 5 years and so on so far nga ku swi tshamisekini ma a ku na munhu la nga lova so na sweswo a swi ta va xin'wana xa so clients khetsakhetani swi langutisiwaka Godphethe ku ri yi nga va na fine na xigwevo kumbe na xigwevo yi va photo straight malembe mangani hi ndlela yaleyo tolo loko ka hi vulavula ku vuye ku nghena hungu la a ni tivi kumele ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula kambe loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula hayi kho hi ngo swi tshika ku vuye ku nghena hungu tolo loko hi ka hi bula advocate ri kombisa timhaka ta ku tivisiwa ka hi president ku president veri va tivise komiti ya vanhu vanharhu leyi nga ta lavisisa timhaka ta ku ringanela ka ku va hofisini ka muchuchisi kumbe murhangeri wa machuchisi Andrew Chauke advocate Andrew Chauke kambe ke xivutiso ku ta va ku kasi a mi hlongoriwi n'wina na swin'wana na swin'wana swi ngo lava ti-commission na vulavisisi na hinkwaswo a ku na ku va ku nhloko ya muchuchisi kumbe commissioner kumbe yini vo hlongoriwa kunene Godphethe mi ta leswi kha ni kombisa ku ri swiyimo leswi a hi ringani loko mi tsundzuka timhaka ta kulukumba Andrew Chauke ti ve na ti-disciplinary hearing to hlayanyana leti ti-disciplinary letiya to ka ti nga yangi helo ni tsundzuka na ku nkulukumba Chauke ka tikume va ye aka SABC va va kombisa ku ri vona a va na nandza se lexi karhataka i mhaka ku ri hambi mo ha va hlongola Godphethe hi va hlongola hi tlhelo rini mhaka ku ti-disciplinary hearing leti nga va kona a ti fikanga la ka ku va fanele va hlongoriwa se ti-constitutional rights ta vona ti fanele ti protectiwa hi ndlela yaleyo se ti-commission Godphethe ti pfuna hi tlhelo ra ku ri sweswo ko tala mi swi twini va ku hi xilungu va ku it's not binding they are finding but as much as ti nga ri binding but ti fika ti hi kombisa swin'wana leswi hi tlhelo ra xinawu kumbe ra xiphorisa loko hi investigate hi fika ku hi jema hi tsandzeka ku hindza se commission yi tsakisa hi ku ri yi na leswi hi swi vulaka swi flexible ku ri yi nghena hinkwako yi nga ri na ku ri la a ni ngheni hi mhaka ku ri hi le ka presidente la a ni ngheni hi mhaka ku ri leswi va ta ku ri it's unconstitutional obtain information so commission ya nghena hinkwako laha lexi xi karhataka ku ri loko se hi hetini ku endliwanye hi swona but vumbhoni hi ta va hi ri na byona lebyi byi nga ta va byi khomeka ku ri hi kota ku tiva ku ri byi yisiwa ku yini amahlweni so hi lexi tsakisaka hi commission kumbe i advantage ya commission yaleyo loko hi langutise na mafambiselo ma xinawu ya telele
timhaka ta xinawu both talele ngopfu hi ti-constitutional rights ti-constitutional right mi tshama mi kha mi rila n'wina ku ta palapala swilo swo tala ti hi tsandzekisa ku hi kuma ntiyiso commission ya kota ku nghena hinkwako both ne metwele a ni ku na a ni ku hi hetile loko se swi hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu advocate loko se hi vuya hi lava ku vulavula na van'wani va vembe va hi byela hi timhaka ta mati loko va heta hi la ku va vutisa xivutiso lexi ni lava ku mi vutisa xona sweswin'we hi ku vafana a yi tshame kahle ngopfu ka logo kambe sweswiwani se a ya tshama kahle hi mhaka ku yi tekeriwe ti-point nharhu hi ku vona ka n'wina i mani a nga na nandzu both ku na nkulukumba leyi va n'wi vitanaka i manejara hambi ti tirha hi Evicente ke ku na munhu a tirhaka a langutana na ku ri i vatlangi lava va nga kuma ti-yellow card lava nga fanele ku nghena a rivaleni hi vahi i va a meka sure va nga ngheni ni se leyi va ri i hola ko 400,000 so hi ya nga na nandzu both mali leyi a 400,000 hi n'hweti kumbe hi lembe hi n'hweti both a ni na vumbhoni byo hetiseka mi nga ni khoti hi leswi nga mahungwini ku ri i hola 400,000 hi n'hweti se ka ku hola ka yena na leswi a nga swi endla a costa ku ri Tebogo Mokoena a nghena swi nga fanelanga swi hoxa bafana a nghozini so xivutiso hlamulelo swa n'wina both hi ya nga na nandzu a ku ri ntirho wa yena ku a meka sure ku ri Tebogo a nga tlangi ka siku leriya kambe mutlangi yena hi yexe ke mutlangi both i ta swi kota ku hala i fanele mi lava a kora hala i fanele languta ku i na ti-yellow card tingani a nge le ku hlayeleni a ni hi yena a kandziyaka na phela loko yellow card kandziyile va nyika wena se loko i kandziyile va ku nyika yellow card a wu swi voni wena ku he sweswi mi ve na atlakini a wu swi voni ivi i hlayelela ti-yellow card both swi ta ku affecta na le mihleketeni ka performance ya wena so a hi tekeni vatlangi va langutana ku tlanga bolo loko ze ku thoriwa munhu a langutana ku i mani a kuma ti-yellow card a tirhi ntirho wa yena xa ntirho wa mutlangi i ku tlanga bolo a kora ivi rixaka ri tsaka ri ku rhanda ya America se ka leswi ka xihoxo lexi na lexi ya xi nga teka mbombela loko ku ciniwa va ku hayi hi qualifyile hi nga qualifyanga hi xihi xi nyumisaka ku nyumisa xini swi ya hi nkarhi wa kona mara leswiwani hi nge vuli ku swa nyumisa because a ni ha ri na mbhovo lowu loko wo wina mitlangu leyi nga sala a swi kota ku still ya mahlweni hi tshamiseka so mhaka to nyuma ka leswiwani a hi se nyuma sweswiwani go komba rintiwo ka munhu wo karhi ivi hi ku bros a ndle ku vatlangi va wina swi herini ku nyuma ni twa ku nga ngheni kwalano a hi se nyuma mo veketela okay veketela hi ta twa loko benini yi lunghisile hala mina ni tsaka kambe ni khensile swinene advocate a ho nghena kwalano hi ku twa ku ma landzelelana swa bolo na se ni swi voni ku ma swi landzelela vana na siku lerinene ku tiya ku engeta vaakatiko botheta khetsa na n'wina va na ntsuri nga tirha kahle inkomi i-advocate Tsako Baloyi lava hi bula na vona ka nhlekani lowani a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ora ya mbirhi hi ta vuya hi twa ku va vembe va ri yini hi vanhu va ka Makhasa na va ka Maxobs. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nte hi tsumingisa mugana lona FM lo nga hlaya ka tin'wana ta kumbe ka yan'wana matsalwa ni ya vona leswaku ka swiviko leswi nge le ku tisiweni le ka commission leya ya Madlanga swin'wana swa leswi vuriwaka ku lava mitwaka va kha va vulavuriwa ngopfu mavito ve swi hlampfana ve ku na madibawuri ma nga sala loko a susiwa wona mi ta vona na xidziva xexi hi loko se ku ta ku susiwa madibawuri mati wa bawuri dihlampfu letiya ta nhloko yin'wana letiya bawuri
ya ka tati n'wina varhandzi na vaseketeri va timhaka ta ntlangu wa bolo a hi buleni nyana na swi tiva ku a hi swa Afrika va vulavula kambe naswo swa hi khumba hina tanihi tiko ku hi rhangela hi vanhu hi le ku vekeni vanhu va njhani a switulwini tanihi tiko vanhu lava fanele va veka switulwini vo hina so mi siyile mi le ku vekeni munhu wo tsandzeka ku hlayela ti-yellow card na ku ta twa ku mi ri yini kambe a hi sunguleni ya a Vhembe ya kuma mulavuleri wa masipala tatana Moses Shivambu hi bula na vona la hi timhaka leti hi nga tshama hi huwelela hi ku vanhu va ka Makhasa ve ri ku hi mpfuka hi nghena ka xidemokirasi lexi a va mativi mati xidemokirasi a xi vuli nchumu ka vona hi tlhelo ra mati va hava va ka Mashobye ve ri ka term leyi ya 5 years leyi nga ka yona ku hava mati ka Mashobye handle ka loko ri swi lo cinca sweswi a hi amukeleni Xivambu laha hi twa ku va rini Xivambu la Makhutla nhleka tani Bushpet na vayingiseri a ni tivi ku nga va na riqingho rin'wana muhumelerisi va nga mi fonela ka rona rero a ri sungulangi kahle ra ni chavisa kumbe van'wani ni zama ka leri ra 082 hayi mi nga ri heyi loko mo ri hlaya moyeni swi ta hlupha kambe a hi sunguriseni ke loko swo tsandza kwala xikarhi hi ta ya mahlweni hi vona ku endlisa ku yini vanhu va ka Makhansa va ni rhumile siku rin'wana ni ri ka Mashobye nako va ni rhuma va ku ka mina va ku va na 5 wa malembe va nga si tshama va vona mati hambi vhata ri kana va yi voni va ka Makhasa ve ri no mati ma huma swiphayiphani na va a va ha swi langutelanga hi mpfuka va nghena ka xidemokirasi lexi lo va nghenisaka timhaka ta ku va nga kumi mati n'wina tanihi Vhembe ku nga n'we vinyi va mati mi ri yini Bushpet mo ni kombisa ku ri aka Vhembe hinkwayo xiphiqo xikulukumba lexi hi hlanganaka na xona xexi xa ku yiveteriwa ka switirhisiwa swa mati na ku va ku boxeteliwa tiphayiphi na ku va nkarhi wun'wana hi vona na yona swi nga va swi vangwa ngopfu na hi ku va miganga yi tlakuka hi xiyimo xa le henhla leswi nkarhi wun'wana swi tlhelaka swi katsana na ku va switirhisiwa swa mati mi kuma ku ri hi swa khale swi lava ku maintainiwa swi lava ku improviwa swi lava timali to tala mara mo ni kongomisa eka Mashobye ni le ka Makhasa Bushpet ku ri aka Makhasa infrastructure hinkwayo ya mati yi endliwile yi kona swa leswi swi xotaku i ku va ka Eskom a ku ri na cable leyi u nga ri a yi nga ri kona a yi fanele yi nghenisiwa leyi nkarhi wihi na wihi va nga yi nghenisaka leswaku ri ku pompa mati swi sungula leswaku ri va ta kota ku va kuma mati Xivambu mi vulavulele ka Makhasa kwala se mi vulavula ka Makhasa 31 years leyi ve nge xidemokirasi va tshama va kuma mati a hi mhaka ya khebulu hi swo mi vulaka swona Bushpet no ringesa ku swi komisa laha hi mhaka ku ri mhaka ya mati yi navile mati ma pompiwa kusuka hala vo Gandlanani ma rhelela ma hangalaka ma yisiwa hi tiphayiphi hi ndlela yaleyo so mara mi kuma ku ri loko ma fane ma hundza aka tindhawu tin'wani ku na mhaka ya vandalism na ku boxeteliwa ka tiphayiphi leswi endlaku mati ma nga ha fiki ka Makhasa a hi Makhasa ntsena ku rhelela vo Green Farm swi nava hi leswiya swi ya ku fikela kwale vo Block C na vona vo Mashobye Bushpet so hi swo swi endlaku mi kuma ku ri ku sunguliwe pfhumba ra ku famba ku susiwa ti-illegal connections leti ti nga kona leti ti nga endliwa pfhumba rero ri ya mahlweni Vhembe yi yo kula na yona kambe pfhumba rero ri on mavhiki ma nga ri mangani a hi ri aka Xikundu laha mi kuma ku a ku tsuvuleriwa ti-illegal connections leti a ti endliwile hi vanhu vo karhi laha mi kuma ku ri ku na muganga loyi wa ka Nkavele mati a ma nga ha fiki so mara ku ya tsuvuriwa laha ya ti-illegal connections mati se ma fika aka Nkavele
so ku na muganga leyi vhele yo hlaya laha mi kuma ku ri a ma ha fiki mati hikwalaho ka ti-illegal connections so hi sweswo swi endla ku mi kuma ku ri ku sunguliwe pfhumba rero na ku pfhumba leriwani ku fane hi tirhisana tanihi vaakatiko na tihosi na ti-structures hi ku hambanahambana so hi swona ni vula ku ni nge ri hi ku tsemakanya ku na leswi a swi ri ku endliweni ku vona ku ri ku kota ku va ku lulamisiwa xiyimo lexi xi nga kona hikokwalaho hi nge ri aka Makhasa borehole yi kona yi tlhela yi equipiwa then a ko va na cable leyi va ka Eskom a va fanele ku va ta yi nghenisa nkarhi wun'wana na wun'wana kusuka sweswi kambe loko muku va fanele va ta yi nghenisa nkarhi wun'wana na wun'wana ku fika sweswi a hi vekeni minkarhi eXivambo hi ku se va na 5 years vanhu lava ntlhanu wa malembe I mean 31 wa malembe veri ku ya hi vo loko ma dlinerini ku huma mati ka Makhasa ku hi ku tiva ka n'wena hi swona ni vula ku ni nge ri swiphiqo swa mati ku na lomu swi sukelaka kona Buthete ani ali kambe va ka Makhasa va dlinerini ku kuma mati ka malembe ni nge swi koti ku khawunta ku ma humerini ma nga humerini hikokwalaho mi kuma ku ri aka muganga a hi muganga wa ka Makhasa ntsena la mi kuma ku na swiphiqo swo fana leswi hikokwalaho mi kuma ku hi tirhisa na ti-waterkant ku ri hi kota ku va hi yisa aka muganga laha mati ma nga fikiki ka Makhasa yi dlinerini ku ya waterkant a swi na mavhiki mangani waterkant yi yini because loko yi suka ka Mashobye vhiki leri ndzhaka vhiki ri nga hela yi yili aka Makhasa se loko ndzhaka vhiki leri nga hela a yi ya ku ri ra vungani loko vanhu hi mpfhuka ka xidemokirasi hi ku le ku vuleni leswi hi mhaka ku ma swi olovisa loko mi swi vula Xivambo kambe vanhu va le ku hluphekeni va ha mati a va ma tivi mati nawu ri loko modze mi hindasa masiku ya 3 ku ri ha mati va fanele va pfuniwa vanhu ku kuma mati kambe a mi le ku swi endleni hi swona vulaka swona ku loko mi ka mi ku ndzhaka vhiki leri nga hela yi tlhelelerini futhi hikuva ku se lunghisiwa phayiphi kumbe ntambu leyi mi vulavulaka yona hi swo hi vulaka swona ku ri timhaka ta ku ri hina ku na khalenda leyi nga kona ya ku ri kwihi ma ya kwihi ma ya kwini because titiraka teti ti yisa ku mati ti fanele ti tlhela ti kota hi masiku mo karhi ti heleketa mati eMikosini ma swi vona ene hikokwalaho hi vula ku ri ku na mhaka ya ku va ku boxeteriwa tiphayiphi hikokwalaho hi tlhelekela ku ri ku na nongonoko lowu nga kona wa ku vona ku ri tiphayiphi leti ti fanele ti susiwa nakona nongonoko lowu le ku yeni mahlweni ku vona ku ri ti susiwa mati ma kota ku fika lomu ma nga ha fikiki mara ku ri a ni se endla research Buthete ya ku ri va dlinerini ku nwa mati layini hikokwalaho mi nge ri ku na leswi swi nga ku endliweni ko va ku vanhu va ngo vona u nga ri swo teka nkarhi mara ku na leswi swi nga ku endliweni a ni ngo phela mina loko ni tshamela Xivambo mene ni muhaxi no ti haxela milawu yi veka hi n'we va mfumo mi ku vanhu loko va nga hindzi masiku manharhu va nga se kuma mati se loko ku ri ku milawu leyi veke hi n'wina hikokwalaho ka yini swi nga ri ku ndlikiseni xiswona hi ku a swi ta vula ku a mi nga fanelangi mi ku ka Makhasa va dline ndzhaka vhiki leriya ri nga hela hi ku i masiku manharhu mi fanele mi va mi va tisele mati lama na wo titiraka leti loko mi yisa a ma va ringani se xivutiso i ku swi vula ku sweswi namuntlha Xivambo mi ngo pfumela ku swa mitsandza ku nyika vanhu va ka Makhasa na le ka Mashowe okay ya ka Makhasa mi le ku kombiseni ku tintambu va ka Eskom ku nga ri khale ni ta vuya ka yona hi ta kota ku tiva minkarhi ka Mashobye ke ka Mashobye nakona ku vi na ku yiviwa ka switirhisiwa kumbe swingolongondwani swa mati ka pump station ya le ka Xamaren'wana so sweswiwani na vona va wele ka nongonoko lowuya wa ku va phakeliwa mati hi tankering hi minkarhi ene swi vangiwa yini na swi vangiwa hi ku ri a ni tilayini ta mati a ko va na layini leyi nkarhi wun'wani hi nga ta ku ri i layini ya muganga wun'we i tilayini leti ti fambaka ku va ku ri na ti-main line ti hundzisa mati la ma hundza ma ya ka muganga lowu swi ya ka muganga lowu so kwala ka miganga hi ku landzelelana ka yona ku vi na ku boxeteriwa ka tiphayiphi hi swi endla ku ri miganga yo hlaya hayi ka Makhasa na le ka Mashobye ntsena
laha vembe swi endla ku mi kuma ku mati a ma swi koti ku fika lomu a ma fanele ma fika kona. So sweswiwani leswi nga kona i ku ri ku le ku phakelweni ka mati aka maxobye ne le ka yin'wani miganga leyi nga kona. Mara ku tlhandlekela kwalano eButtport swi nga endla ku mi kuma ku tanihi xifundzatsongo xa Vende ku xaviwe tiraka ku vona ku ri leyi nga ta pfuna ku ri mati ma diriliwa aka muganga hi ku hambanahambana ka yona aka Vende hinkwayo. Xin'wana xi nga kona Mahashi va province ya Limpopo na vona va va nghenelela hi ku vona ku ri vukalo bya mati byi le henhla. Premier wa hina vona manani dokodela Ramathuba va tile lava fika va launcha water war room ku vona ku ri hi fanele hi tirhisana tanihiloko mfumo wu ri wun'we ku vona ku ri xiphiqo lexa mati lexi ku nga endlisa ku yini ku pfunaniwa ku vona ku ri xi kota ku va xi fika makumu. Hikuva xiphiqo xa mati a xi ngo to lava timasipala ntsena kumbe na ti-department letin'wana na vanhu vaakatiko tihosi na yini ku vona ku ri na loko ku ri ku fanele ku ndlandlamuxiwa emiganga yo karhi hi Buttport a ku pulaniweni a ndhawu yin'we ku vona ku ri loko ku pulaniwa ndhawu yin'we swilo swo karhi swi kota ku va swi endleka ku endlela ku ri vanhu va tirha ndhawu yin'we na ti-service ti kota ku va ti humelela hi nkarhi wolowo. Hi ku phela mi kuma ku sweswi nkarhi wun'wani swi endla ku ri ku va na backlog. Vanhu va hlayili a Vembe miganga na yona yi tlakuka every day. So muganga yin'wani hala ya tlakuka hala va lava mati va lava gezi va lava strata. Mara loko nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu a va se fikelela laka ku ri loko hi fanele hi endla development hi ku ndlandlamuxa muganga kumbe ku tsema Xivambu sweswo swi vulaka mi a ni ta swi pfumela ntsena loko ku ve leya khale mati ma huma. Phela loko mati khala ma huma halawani ma va ma kha ma huma mu ku n'wina mi se ma kuma hi ku ndlandlamuke hi nga swi tivi a ni ta pfumela sweswo. Kambe na sweswa khale swi tanda ku huma mati a ma humi sweswi se swi nge vi ntiyiso ku i mhaka ya ku ndlandlamuka ka switandi leswi mina na n'wina a hi ta pfumelela naswona i ku za na Premier va nghenelela i ku n'wina tanihi Vembe ma tsandzeka ku nyika vaaki mati. Loko ho pfumelela na sweswo a swi ta olovisa swilo. Mara Buttport i ku ri ku ndlandlamuka ka muganga swi endla ku vanhu ku va na need kumbe ku va vanhu va fanele va kuma mati. That's why ni nge ri a hi mhaka ya mati ntsena ni vula ku ka makhasa kolokolo ku ri ku na loyi a nga ta na switandi swintshwa sweswi kambe ka makhasa hi le ka va MD Xirinda ne loko ku ve ku ka makhasa ku ndlandlamuka switandi swi vula ku le mutini wa MD Xirinda mati ma fanele ma huma. Swi ta vula ku lava switandi swintshwa a va ta ya ka leswiya swa khale ku hayi mati ma huma le ka switandi swa khale ko va n'wina mi nga ndlandlamuka kambe a swi tani. Sweswi vula ku tiko ra ka makhasa ri lo ta sweswi hi ku khale ri ri kona kambe ri hava mati. Buttport lexi hi vulaka xona na lexi xi nga ku endliweni i ku ri mo ni nyika xikombiso kusuka kwala ka patu ra ka Xigalu ku rhela hi rona laya ku na main line leyi yi rhelaka kusuka kwala ka Xigalu hi swiya ku rhela ku ya ka vo Xikundu le hansi leyi. Main line leyi hi kuma ku hi yo yi tirhaka ku va yi fambisa mati yi ma yisa aka ti-reservoir aka muganga yo karhi. Ene main line leyiwani hi kuma ku yi vandaliziwile yi boxeteriwile hikokwalaho ku nga sunguliwa pfhumba ra ku famba ku suvuleriwa ti-illegal connections leti endlaku mati ma nga ha fiki le a ma fanele ma fika kona. Ma swi vona na mi twa Xivambu yimani yi khoma kwalani ni hundza hi laha ni lava ku hi vuya hi hetisela ku se hi va hlamula ku yini va ka makhasa na va ka maxobye kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM le ku buleni na tatana Moses Xivambu hi hetisela na vona laha no lava nhlamulo yin'we ntsena ya ku n'we va ka makhasa mi nga ni rhuma na n'we va ka maxobye mi nga ni rhuma hi kota ku twa ku se loko xiyimo xi titani ke mi ya makuma rini mati. A hi hetiseli Xivambu ni mi yingiseri namuntlha mi vulavurile sweswi mi nga vulavula swona hinkwaswo na vayingiseri va mi twini
kambe ke vanhu va ka Makhasa na va ka Mashobze va makuma rini mati lava nga ta ku hayi khalanga se hina makuma mati hala hi tshama kona. Bootpet nkarhi wun'wani hi ku katsakanya mo ni kombisa ku ri loko ku ya hela tin'hweti tinharhu ku ta va ku ri na mitirho leyi yi nga ta va yi endliwile kusuka sweswi tanihiloko ni kombisa ku ri hi le xikarhi ka mapfhumba na makungu ya ku hambanahambana hi ku tirhisana na va premier na tindhawu hinkwato na matshalatshala hinkwawo lama nga ku endliweni ku ri ku nga ri ka Makhasa na le ka Mashobye ntsena na ku katsa na ku va ku tsuvuleriwa ti-illegal connections leti yaku kona na loko mi ho langutisa hi kuma ku patu ra ku ya vo le vo Alteni le i ti-illegal connections vanhu va fayetela tiphayiphi va kha van'wani va lava ku xavisa na hinkwaswo sweswo kambe mo ni kombisa ku ri aka sekele ya tin'hweti tinharhu Bootpet hi ta vuya kwalamboyeni hi ta kombisa ku hi fikela hi mitirho ya ku vona ku ri miganga hi ku hambanahambana yi va yi kume mati Bootpet. Lera ku xiphiqo lexi ni nga hlangana na xona loko ni ye ka Mashobye n'hweti leyi nga hela va ka Mashobye a va yimisi sweswi ku za ku fika sonta wa ti-30 ta November hikuva hi nga ta vulavula swin'wana kumbe mi vula ti-30 ta December mi te tin'hweti tinharhu hi vuri a ni ri Bootpet ku na titankara leti ti yisaka mati aka miganga yo hambanahambana loko ka ha ri na mapfhumba lama ma nga ku yini amahlweni. Okay, se ti ya kangani ka Mashobye hi vhiki kumbe ka Makhasa hi vhiki ti ya kangani titankara leti? Ta ya a n'hwetini ti nga ya kambirhi ti nga ya kan'we Bootpet so hi sweswo hi nge ri hi ta va hi kha hi vona ku ri hi hatlisisa pfhumba leri ku ri mati ma hatla ma fika. Xivambo a hi hetseni ni khomeleni ku mi nghena no n'wina xivutiso xa mina xi teyi aka Mashobye na le ka Makhasa ti ya kangani a vhikini a ti yi hi vhiki frequency ya n'wina a hi vhiki i n'hweti. Frequency ya hina hi mhaka ku ri titiraka letiwani ti tirha swilo swa ku na ku loko ku fika wa vumune na wa vuntlhanu ti nga handle ka ku va ti yisa mati emugangeni ti fanele tlhela ti yisa mati eminkosini so hi swo i mpfuneto leyi yi endliwaku ku vona ku ri mati ma fika na ku ri miganga sweswi ni nga swi vula Bootpet a hi miganga mimbirhi ntsena yi hlayile. Kambe ni rhumiwa hi vona ni nga vulavuleli lavan'wana mhani va tivi ni vula lavambirhi va nge ti va lava ku ni va vutisa hi lo mhaka na tiva ku okay se ka n'hweti yin'we ti ta ya kangani ti ta ya kan'we loko munhu yi ta kan'we n'hweti yi n'wi tatela madiromu mangani. A ni se mejara ku ri va fika va chela mangani hi ku a ni madiromu lama va fika va ma veka ma hlayile kwalaya ku ri mimiti yingani anyway yi nga va yi va vekeli mangani a ni na ntiyiso wa swona sweswo mara i ku swi ta vula ku a hi hetseni kwalani Xivambo ku mina ni ta pfumelela na n'wina ku tanihi masipala swi ta vula ku mi ta fanele mi ndla xa n'wanchumu ku loko ku ve mi ololoxa xiphiqo Xivambo mi fanele mi tiva ku xiphiqo xa n'wi xi kule ku fika kwihi xi lava xiphiqo xi lava xitshunxo xa muxaka munhu swi vula ku loko mi ya ka Makhasa mi fanele mi swi tiva ku i miti ya 40 kumbe ya 40 yi ta lava mati ya mpimo wo nge ku yi ta kota ku va ringanisa se loko mi nga se swi tiva sweswo swi vula ku swiphiqo swa ka Makhasa na ka Mashobye swi nge ololoxiki. Hikokwalaho Bootpet mi kuma ku ri ti-solution leti ti nga kona sweswi kumbe switshunxo leswi nga ku endliweni swi katsa ku tsuvulela ti-illegal connections swi katsa ku va ku diriliwa ti-borehole swi katsa pfhumba leri nga lonciwa hi wa vuntlhanu hi premier wa hina vona dokodela Ramathuba ku vona ku ri na vona va nghenelela ku hatlisisiwa i mphakelo wa mati so i swilo swo hlaya leswi swi nga ku endliweni ku vona ku ri ku ri leswiwani swi nga fambi nkarhi wo leha vanhu va tshama va nga ri na mati. Nemetelo Xivambo inkomo Xivambo Khensa va vulavulela masipala wa Vhembe i tatana Moses Xivambo.
sweswo mingiselo mngana lona FM hungulera ngena ku khoto yinyike vandyangu wa ka Mabuza nkarhi wa ku a ku pfi ku yimisiwi ku hakeriwa ka mali liya ya pension ya khale ka xandla xa kumbe ka xandla xa president lava nga hundza misaveni DD Mabuza 44.7 million hi loko munhu a tirha malembe mangani hi loko a kha hola mali muni ngari ti career path tin'wana ti na mali hi ku vele ku tirhela va fowethu mani twa va a ri CS1 a ri mudyondzisi ava loko a suka kona a va principal a vuya va n'wi nyika 3.5 million a tlha dyiwa mali ya ku ri makaratini a swi ku ri bejeni yi tlhe yi hela 3.9 million yale ya karhi hava a ku na munhu na un'we a nghenaka encindani a lava ku vulavula hi timhaka ta vafana un'we ntsene hi heta na yena va hi poyile ngopfu vanhu lava kumbe n'we va mi poyelangi ni vula ku me va ni poyeleni ni twa nga ri va ni poyeleni mani hayi kumbexana hi swi tshiketa swi vona mindzuku a hi swi tshiketa swi vona mindzuku kumbexana hi nga vulavula hi so kumbe un'wana hina ni ka Afrika va vulavula loko munhu a nga tirhi hi ri a hlongoriwa hina u hleketa kumbexana un'wana ta fana a hlongoriwa ka xiyimo xa muxaka woluwa se vabembe ni kombela leswi loko mi ta kota ku ololoxa xiphiqo xa mati tivani ku mi lava mati mangani nako mi lava ku nyika vanhu mangani ku dumisa traka ya yima ka makhasa yi fika yi ku yi tisa mati yi tisa 18,000 liters ku ve vanhu lava va lava 20,000 liters hi siku a mi vi mi ololoxe xiphiqo lava nga le ku hluphekeni futhi swikhegudyana sweswi mi swi nyika swikhegudyana swikhalabyanani leswi mi swi nyikaku mali mi ku mi va nyika mudende mi tlhe mi ya teke halaya hi ku va tlhe va xava mati a hi nchumu ka n'wina a hi swi languteni swo swoleswo yo hetisela hi leyi ni pfuneni ku lava hi nga kota ku kuma mfundhisi wa kereke leyi nga weriwa hi khombo hi la ku kota ku mindzuku loko hi tala ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi kota ku mi tivisa ku n'wina va xipano xa Afrika wa vulavula n'wina mi lava ku yisa ndyelo yisani la hi pfuna va ndyangu luwa ma vo maka ko ni vona nga ri mfundhisi vo va nga hi ya a leswi n'wana swi ta hi vangela swi vulavula kambe hambiswiritano a hi va khomeni xikatla hi va tiyisa va mindyangu leyi mimbirhi va mindyangu leyi yi nga khumbeka hi ndlela yaleyo sweswi awara ya mbirhi a hi kumeni mahungu ya misava nongonoko lowu wa humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mana nhlekani lowunenani tata Etswani Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Mahungu